Саламатсыздар, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар. Биз бүгүн Кадамжай районуна караштуу торговый айылындагы мал базарга келдик. Сиздерге бул базардагы баалар менен кенен тааныштырабыз. Эскерте кетсем, алдыңкы чыгарылыштарда дагы ушул базарга келген элек. Алдыңкы чыгарылышта ушул базарда уйлар менен букалардын бааларын сиздерге көрсөттүк эле. Бул чыгарылышта дагы ошол букаларды, уйларды сиздерге көрсөтөбүз. Бааларын салыштырып көрүңүздөр. Биз баштадык анда. Биринчи эле сиздерге мына букадан көрсөтөбүз. Бука канча болуп атат? 65 миң, 65 миң сурашты бербедиңер. Мынакей, кандай порода бул? Дейдары порода. Жаш канчада? 1 жаштан ашып кеткенби? 2 жаштабы? Жашы. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, ошол 2 жаштагы буканы 65 миңге бербедик дейт. Менимче бир аз кошсо берет окшойт. Мынакей, букалар көп. Букалар канча болуп атыр ака? 85 миң. Кайсы мына 85 миң болду, а? Бул кандай порода? Шведская эмеспи? 85 миңден, мына 85 миң дейт. Чабарман каналы. Мынакей, аябай чоң букалар. Жок, ал эмес. Чабарман каналы. Мына букан канча деп тура билбедиңиздерби? Жок. Канча сатылды? 95 миңге сатылды, а? Мына ала буканы 95 миңге сатыптыр. Мынакей. Баалар кандай болот ака бүгүн? Бүгүн жакыныраак сүйлөсөң. Бүгүн дым болуп атат да. Нуас көп. Мурдагы базарга караганда арзанбы же кымбатыраак болду? Кыймат. Кымбаттап атабы күндөн күнгө? Нуас көп. Бука көп, а? Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, алдыңкы базарга салыштырмалуу бул базарда бир аз кымбатыраак деп атат бааларды. Уйду сурайлычы. Ассаламу алейкум. Уй канча ака? Музосту торпогу менен экен, а? Торпогу эркекпи? Торпогу эркек. 66 миң дейт. Торпогу менен уйлар 66 миң болуп калыптыр. Мынакей. Канча сурасыз ака? Берелерин. Жо, баасын канча кылды? Биз көрүүчүлөргө эме кылып атабыз. 54. 54 жарым. Торпогу жокпу? Жок, торпогу болбос. Боосбу болу? Болбос. Мынакей, боос экен. Канча айда тууйт? 4 айлык да. 4 айлык, а? 5 айлык. Мынакей. Боос экен. 54 жарым миң дейт. Мынау торпогу менен сурайлычы. Канча сурап атасыз ака? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Торпогу менен канча болуп атат? 80 миң. Өзүңүз түшпөйсүз ака, малыңызды таптабыз да. Мынакей. Торпогу менен 80 миң экен бар. Торпогу ургачыбы? Торпогу ургач экен мынакей. 80 миң сом кеми бар дейт. Базарыңыз берсин ака. Мынакей, көрсөтөлү. Салам алейкум, канча болуп атат? 80 миң, а? Торпогу эркек ургачыбы? Новас. Торпогу эркек экен. Бергиле турат. 80 миңби? 80 миң деп айттыңыз, 68 миңге бергенибиз жок. 68 миңге бербедиңиздерби? Сен неме кылып атасың мага? Неме? Ютубка Чабарман каналга чыгып. Ба кандай болуп атат ака? Сал пастап каптыр. Бир аз арзандап? Бирөөсү кымбаттады дейт да. Арзандап каптыр. Уже арзандап атат барган сайын, а? Арзандап каптыр. Энд мал баккан дыйкандарга жинде минус болуп каптыр да. Мал баккан дыйкандарга минус, алып сатарларга жыргал. Жыргал болуп каптыр. Конечно, алып сатарга жакшы да. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Сыйырыңыз ала жакшы экен, баласы ок экен деп айтат. Неге? Баласы да ушундай сүт болуш керек. Баласы ушуну ала болуш керек. Мен муну бояп келгем жок дедим, өзү тууган. Шундай болсо мен неме кылам? Тура. Базарыңыз берсин ака. Кайдан келесиң?
Batkenden. Assalomu alaykum. Qancha oldi aka? 65 bo'ldi. 65 ming. Muzosi bormi? Emesi torpog'i erkak a? Bu nechta tuva? 65 minglik basini bunaqay. Daha bir nerede balalı seyir var ekan. Qancha oldi aka? Naqddan yo'q, 110 so'rayapman. 110. Torpog'i bor a uydin. Torpog'i erkak urg'achi va? Urg'achi va? 110 ming deydi bunaqay. Chavarman kanalı, Teskovar'ın filiali emas. Bu jelini жақшыға aka. Qancha sut beradi? 8 litr soat. 8 litr. 8 litr sut beradi. Jelindi жақшы uyegan. 110 ming deb turadi. Bunaqay. Bundan qarаңыздар ey. Ayoyimlar. Cho'ng o. Qancha oldi aka? Uy. Uy 100 de. Bu boshqa uyga qaraganda cho'ng a, parodasi qanday? Shvets be? 100 ming be? Bunlar 80 kıldı. Bermediniz 80 mingga. Shvets parodagi uylarda 100 ming dedi, 80 mingga bermedik deydi. Ulan tavs. Naka daha bir buqalara geldik. Qancha oltad bası? 110 oldu. 110 ming a? Jashi qanchada? 1 yaşarga jetilek. 1 yoshga jetilak. Bu qanday paroda? Rossiyskiy paroda. Rossiyskiy. Naka. O'zgacha parodadagi buqa 110 ming deydi. Bağlar biraz arzandagan. Negizi elдің айтуысы boyunca. Bu buqa qancha olattır ha? Buqalardagi negizi arzon ele bo'lib turadi. Uygimdan qancha olattır? 40. Kısır boz va. Kısır va. Ha. 40 mingga bermedinglar ha? Biraz qo'shsa berasing. Biraz qo'shsa berasing. Yaxshi bozoring olib bersin. Naka. Hurmatli ko'ruvchilar, Nakadagi yakka uyda ko'rsatamiz. Bular buqavi? Biri buqa, biri urg'achi. Biri urg'achi, biri buqa. Qancha so'rayapsiz? Bularga 80 ming so'rayapman. Ekonomi? Ava. Ekonomi 80 ming so'm. Biljashdan o'tganmi? O'tgan bo'lsa, men qolganman endi. Ha, olgansiz sizlarga. Naka, 80 ming so'm so'rayapsiz deydi. Qancha olatdir ha uylar? Onasi meniki. Sizniki-mi? Qancha bu? 36,5 ga ortib to'di. Buqavi? 36,5 mingga bermadingiz be? Biljashdan o'tganmi? Yo'q, yemi bo'ldi. Yem bo'ladi. Naka? 36,5 mingga bermadim deb. Baho tishibdir ha biraz ha? Yaxshi. Bo'lgundiki bu. Egesi yo'q. Ularning egesi yo'q ekan. Egesi yo'qmi? Sotilgan bo'lishi mumkinmi? Jivonlashib turib, tozalashib turib. Şu taza çiftler kalganı. No, kichikka torpoqlarda ko'rsataylik. 23 var, ne var? Buqavi bordi. Qancha so'radingiz? 23 lira. 23 mingdan be. Bermadingiz be? Qancha oylik bular? Biljash bo'lalar ha? No, kichikka torpoqlarda 23 mingdan deydi. Yaxshili. Negizi. Yaxshi so'rabdilar. Da kishni qo'shsa berib to'xtaysiz ha? Yaxshi. No, torpoq sotib tur, urg'achimi? Urg'achi 25,5 ga ketdi. 25,5 mingga ketdi. Bu biljash bo'lalar ha? Yo'q, bo'ldi. Naka, biljash bo'lalar, urg'achi torpoq 25,5 ming so'mga уже sotib turibdi.
Körpü ayımına mangaydan. Жақсы эле болуп турат баасы, Yaxşı, şükür. Жақсы болуп тур баасы. Насип кылсын. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, сатылганы ушундай болуптур. 25,5 миңге. Уй канча болуп атат? 50 миң кам бар. Ургачыбы? Ооба. Кысырбы? Боозбу? Бооза канча айда туйт? Endi 1-2 ay boldu. 1-2 ай болду качканыга. 50 миң кеми бар, Мынакей, 50 миң сом кеми бар дейт. Бооз экен. 1-2 ай болуптур. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн торговойда, мал базарда уйлардын баалары бир аз төмөндөгөн. Мындан ары дагы кичине төмөндөйт деп атышат, Кудай буйрса. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, баалар дагы ыңгайлуу эле. Кийин чыгарсаң көрүшөбүз.